Iyaluma imijunju laphana kusho abalandeli begcokama bezwa ividiyo yomlandeli Kakhuzani ebika kwi-meeting noma ebika-ke ey'nduneni ukuthi yeyi ku-TikTok ziyakhala kanti futhi indlela abahlaselwa ngayo kusuke kuliliwa lidicilelwa phansi liwiswa igama likaKhuzani. Uyacela abantu abano-TikTok noma abantu ekuyibona aba-active laphana ku-TikTok bahlasele kanye nabanye abasuke bekhona laphana ukezama ukudifenda kodwa-ke kube cishe kube inhlanga yamuka nomoya mawuthi abanye abangenanga. Uyacela ukuthi njengoba uTikTok uyiyona nkundla kuyona njengamanje isi-powerful, abamhlaselise abalandeli abasuke bekhona abangathuli bebukele ngoba iyaziwa indoda eyodwa ekuyiyona ehleli bamise kabi laphana ku-TikTok iba-attack-a ibathwesa ubunzima. Sonke la kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ngicuma ngihlale kuyona-ke ividiyo yayinsizwa-ke iphumela obala laphana-ke njengoba wazi ukuthi ezendlamlenze amabhululayo kade-ke zine-meeting enkulu ekuyiyona ebafike ba-ahada kuyona futhi ama-branch amanye. Ngaphandle kwabasho isikhathi sakho asigcine sihlale kuyona-ke ividiyo ekuyiyona esize ngayo. Phuze benikhuluma ngawo kodwa ngibhekise nje kuKhuzani. Mfowethu angazi mawuthi mhlambe umthetho uyavuma especially mawuye emcimbini ukuthi mhlambe u-update abantu nomholo ubatshena ukuthi okay bafowethu ngemcimbini ukuthi kuzodlala ngesikhathi sokuthi, yabo, ngoba kukhona abantu mhlambe abasobetshonto ngizofika ntambama, yabo, umuntu a-relax ethi siyafika ngofoweza kuthiwa uKhuzani phume ngo-2, yabo, njengase Kagiso umcimbi waseKagiso abaningi bafika around 4 or 5 lapho ngamatekisi bethi uKhuzani uzodlala nini ntambama. Babefika uzokuthiwa uKhuzani usephefumume wahamba, yabo. So izinto ekanjalo bengicela futhi mawuthi mhlawumbe umthetho yakuvumela ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi lokho awukwenzi ngesizathu sokuthi uvikele impilo yakho, yabona. Then okwesibili ke mfowethu iKhuzani energy drink ever since senza i-photoshoot mina nomini la manje mina ngiphusha imfaniswane le engenzayo. Maya abantu mabe order bahlezi bengibuza mfowethu energy drink singayithola phi, energy drink ngicela ungiphosele energy drink nama ngazi ukuthi ngizoyithola phi ngoba kulezi izitolo lezi ezibhalwe kule poster ayitholakala, yabo. Abantu abaningi bahlezi beyiqalaza ku spa akaze ngibone ngisho noyedwa ushuthi mhlawumbe eshuthi hayi no mina ngiyitholile. Ngeke ngibatshene nje baye ngibasendindele neposter mabe ngiposta ku TikTok ithi hayi aqala lezi zinto athi hayi no ngizonelene nazo lezi zinto kodwa ayikho, yabo. And then okugcina ke bafowethu lapha ku TikTok ziyakhala kakhulu futhi, and futhi ke abanye sebazi bakhanda content yabo uKhuzani, yabona. So nami ngeke ngifike lapha ngiyodefenda ko live niyamazi ukuthi ubani futhi ke ohlezi kakhulu egcoba igama laKhuzani. Kodwa ke i-backup ngiyayithola but akuyona leyo backup engisuke ngiyidinga ngoba sesikhathi usolo ukuthi ngiba ngedwa mina lapho usuke requestile kulo live ngiyodefenda mina, and then kuma comment uthi ilaba abanye vele nabo bayahlasela qhuma inhlamba ke lapha, yabo. Uma unenhliziyo encane nje ungamela inhliziyo. So ngiyacela bafowethu ukuthi keni engage kakhulukazi ku-TikTok ngoba uTikTok yona nto manje esinamandla kakhulu ekuphusheni izinto. So ayilokho bafowethu bengifuna ukudlulisa, ngiyabonga.